Bosanski radio, drugi program. Kako je džingl? Nemam pojma. Glazba je kao da je kutak za djecu. Kutak za veseli trenutak. Da. To je tvoja ideja, da svaki dan novi džingl ide. Pa da, to ne znači da ide loš. A dobro, uvijek moramo to u javnosti, ono se oko toga može. Daj šuti, pravit ćemo se da je sve u redu. Elem, poštovani slušatelji i gledatelji, mi vam želimo dobar i ugodan dan, iako, evo, snježak pomalo pada. Snijeg pada ove noći, ja ću tebi, draga... mogu završiti? Dobro. Kaže, bijele, kaže, koke s neba pale, pa su vrata zatrpale. Trči kući, gunjo buci, uješćete zima. Zima, zima, e pa šta je ako je zima, nije lav. Ne boji se zime ko je zdrav. To su samo neke od prigodnih pjesmica, da. Kad pada snijeg. Kaže, sveta kata, snijeg na vrata. Kad je sveta kata? Nemam pojma. Života ima ištara, ti znam znaš. Kad je sveti rok. Da, to znamo zbog droge i to. Evo, www.peronodnevnik.com je naša adresa gdje možete u video formatu gledati, jeli, uz pomoć čuda moderne tehnike Peronov dnevnik. Nalazite se na drugom programu Hrvatskog radija, u emisiji Peronov dnevnik. Mogu bi voditi hrvatskom po svijetu. Ne Hrvatsko, kako se zove? Hrvatska danas. Ne. Ali dobro, nije bitno. Eto, drugi program Hrvatskog radija, Peronov dnevnik. Čemu on služi, znamo već to, znamo da se ne bi ponavljali non stop, ali moramo, jer svakim danom, u svakom pogledu, sve više dobivamo slušatelja i cjenitelja ove vrste informativnog programa, pa ćemo i danas ponoviti, ali na brzu ruku. Dakle, milijarde, milijuna, kvadrilijuna informacija luta po svijetu, zrakom, tiskovinama na papiru, na TV prijemnicima, radijom i jedan čovjek je potpuno onemoćao više od te količine informacija. Čak i kažu da je čovjek deblji za nekoliko kila ako ne bira informacije, jer ta količina informacija to je ipak neka energija, materija koja se... koja se skladišti u mozgu, a ničem ne služi. Prema tome, sada ćete čuti informacije koje su od vitalnog značenja za vaš razvoj kao misaone jedinke, sociološko, kulturološko, političko i sve drugo djelovanje ovise o tome koje informacije imate u glavi. Jer od tih informacija vi svoj vlastiti stav kreirate. Stav kreirate. Dakle, kako ćete imati vlastiti kriterije oko nečega ako nemate dovoljnu količinu informacija? Tako su svevremeno 99% ljudi misli da je zemlja ravna ploča. I normalno, prvi koji je rekao da je okrugla, samo izbačili ga iz stranke odmah. Evo da prvo krenemo dakle od svjetskih informacija koje nam dolaze izvan granica Hrvatske. Nismo još odrli granice ni sa Slovenijom, ni sa Bosnom, ni sa Crnom Gorom, ni sa Srbijom. Jedno s Mađarima. To je katastrofa, mislim. Čega, s Talijanima jesmo utvrdili ovu granicu? S Talijanima imamo onaj PIS, jedan komadić tamo morske granice koje bi nam sad Slovenci rada uzeli. I onda više ne bi imali granicu s Italijom, ne bi graničili s Italijom. Ovako graničimo, pa makar 20 km morske granice. Pa vlažna granica je puno bolja od suve. Južnokorejska država, dakle, nevjerovatno, puno više ljudi umiru u Južnoj Koreji, skoro u Južnoj Africi, u Južnoj Koreji, no što se rađa. Prema tome, katastrofa je na pomolu i zato je Južnokorejska država uzela stvari u svoje ruke umjesto građana. Umjesto da građani uzmu stvari u svoje ruke. Uzela država. Pa dobro, jednostavno sam bez teksta, nemam, osjećam se kao Martin Luther King. Malo prije si rekao da je uzela država, pa sad ja samo pitam ponovo, da li je stvarno uzela država? Je. Južnokorejska država je uzela stvar u svoje ruke umjesto muškaraca da rade djecu i naredila je, idite doma i radite djecu. Država ti, znaš kad ti država naredi? Ne možeš od pritiska. Ne možeš. Neće. Dakle, službenici prvi u Ministarstvu zdravlja dobili uputu da marš kući, kaže, i radi, kaže, djecu. Gunju vuci. Onda papa pozvao biskupe zbog pedofilskog skandala. Prikrivali pedofiliju dublinskih svećenika. Nevjerovatne stvari se događaju. Dakle, ljudi pozvani da svjedočiti o svjetlu i istini
rade takve prljave stvari da je to nevjerovatno. Dakle, djeca su bliže Bogu, više su anđeli no što je jedan biskup na svijetu, uključujući i papu. Dakle, djeca su nevinija i anđelčići i draži Bogu nego ne znam koja faca sa bilo kakvim činom. Prema tome, to je jedna odvratna stvar koja se događa i treba počistiti, dakle napraviti čistku, izbaciti ove iz kršćanske crkve, iz bilo kojih vjerskih objekata, zato što rade suprotno od onog, oni su u stvari službenici mraka, a htjeli bi propovedati svjetlo. Kako? Ne znam, nemam pojma. Američki policajac, dakle, na grudanje izvukao pištolj. 200 ljudi se internetski dogovorilo da se idu grudat na ugao Smičklasove. Zapravo ne, nego to je u Americi, u jednom Washingtonu, da. I došlo 200 ljudi se grudat. Međutim, su nekakvi u crnim uniformama, imigracija sigurno Hrvatska, i s maskama imali antiratne parole i oni su počeli grudati, ali po autima, udri po kolima. I grudama pogodili Hamera. Mrcinu vozio policajac. MCA ili? Ne, Hamera, automobil. Da, i policajac je zašao i repetirao pištolj. Repetirao onog kolutaša. Kolta repetirao. I ovi su se sablaznuli. Pa nećeš, kaže, valjda na nas, kaže, pištoljem, mi tebe grudama, ti, vidiš, kod tebe kamenom, ti njega čime? Pištoljom. Kruvom. Onda između onih odnosa, jedan što opterećuje naš život svagdašnji i ne da mi spavat, ne znam, moram po tabletama zaspat, a to je da je niskozemska i dalje čvrsta i tvrda u blokiranju otvaranja našeg pravosuđa, dakle, a sve poradi topničkih dnevnika. Ovi drugi su malo popustili, čak i Englezići, međutim, niskozemci tvrdi da ne mogu biti tvrđi. Zašto? Zato što imaju krimen, imaju istočni grijeh glede Srebrenice i sad su se navrzli na sve, na nas, kući se na nas navrzo. I to niskozemci. Pošten svijet, sve sazreli uvjeti za, osim toga, sazreli su uvjeti za pisanje predpristupnog ugovora. Znači gotovo, kaže, gotovo. Ugovor. Samo to i gotovo. Ali koči nas Haški sud. I naravno, niskozemci na grbi i ne popuštaju dok ne nađemo topničke dnevnike. Pa bi ja zamolio ovim putem, iskoristio medij, dakle, i pozvao ljude koji su slučajno negdje među stvarima zaboravili ili zaturili. Znaš, dnevnik se zaturi, šta je to, bilježnica bez veze? Da pristupe donošenju istih ili slanje poštom. Pošalješ poštom anonimno, evo, dnevnik je gotovo. Gdje si našao? U remitendi. U remitendi. Ili molim hrvatske pisce i čak i novinare i ljude koji su vični peru, a imamo ih gro, hvala Bogu, da se late posla i napišu normalno topničke dnevnike. I predamo te topničke dnevnike i, brate, treba neki možda profesionalni pisac. Napisat par uvod barem. Ne, svaki po jedan. Da, jer njima nije, ja mislim da nisu loši niskozemci, znaš. Oni samo da imaju par stranica i to bi prošlo. Daj nešto, daj korice. Daj bilo šta, da. Evo tu bili, ne znamo gdje su. Tako je. Evo, vijest dana je sljedeća. Iva Majoli i Stipe Marić šetali gradom. On je na ramenu nosio skije, a ona je nosila putničku torbu u ruci. Što je to vijest dana? Pa da, ali nije, zaboravio si najvažnije. Šta? A to je da se ona par puta osmijehnula. Di si to čito? Imam svoje resurse. Ne, ozbiljno, u kojim novinama? Ja mislim da je 24. Dakle, imate vijest dana, ja gledam zašto telefoni usijali. A Iva Majoli i Stipe, kaže, Marić šetali gradom, ili ima fotografija? Ima. Evo, kupite 24 sata, vidjet ćete, nevjerovatna Da, pritom velim ti, najbitnije stvari da se Iva Majoli par puta osmijehnula. Što već navodi na puno drugčije, dobro. Evo, u Splitu osuđeno je 11 dilera raznim drogama, to i tebe ide. To se ti izvukao. Jesi izvukao, a? Zašto me? Ajde, bježi, drogeraš jedan. U Splitu osuđeno je 11 dilera, priznali dilanje droge i dobili 46,5 godina. Zašto su priznali? Priznali ne bi dobili. To se ja pitam. 46 godina. Onda svi napadaju još uvijek Mesića zbog izjave da bi, u slučaju referenduma o odcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, čijim Dejtonskim sporazumom i mi smo jedan od žiranata, kako se zove još oni? Jamaca, opstojnosti te države, da bi on prekinuo koridor koji povezuje Republiku Srpsku i matičnu im ljubljenu državu Srbiju. To je rekao Mesić, Stipe, i sad svi na njega. Zašto? Nemam pojma. Stipe, svaka ti čast. Da, svaka ti čast. Dakle,
Stipe je garant opstojnosti susjedne države. Šta sad to? To je hipotetski. Da, pa i hipotetski su ovi rekli da će se kao cijepiti. Ne? Pa dobro, i onda sam ja hipotetski rekao da se ocijepiš, ko se ja kažem, ja idem sad u PBZ-u pljačkat tu. I onda kaže policajac, ako pljačkaš, ja te uhapsim. Ne vidiš kakav si, sram te bilo, pretiš silom. Znaš, bez veze. Znači, ako ti napraviš ovo, mi ćemo napraviti to. Ako, kažem. Ne mora to biti, ali ako. Da. Ako mi sin dovede Zeta u kuću, bože moj, šta? Dakle, nemojte Mesića napadati. Zašto? Nisam ja baš ljubitelj Stipe, ali ovaj put je zbilja čovjek u pravu. Onda devizna pričuva HNB-a 10,1 milijardi evra. Možeš vjerati koliko bijemo love, a ne damo. Znaš, da, čija je to love? Naša. Tvoja, moja, naša. Hrvatska narodna banka ima pričuve, znaš, ne da. 10,1 milijardi evra. To ti je 700 milijardi. Ma daj, pretjeruj. To ti je 5 milijardi evra. Ovih kuna. Nemaš pojma. Dakle, ne bojte se, država ima love, ali to su pričuve za crne dane. Da, nek se nađe. Bože, nek se nešto dogodi, znaš, za doktora, za bolest, za ne znam, ženi se neko. Čekaj, mi nemamo rezerve u zlatu i to. Ništa. Imamo i zlatne poluge. Imamo? Da, imamo. Dobro. Imamo svega, čovječe, bogata država. Evo, recimo, tu jedno istraživanje, plaće najveće imamo u regionu, kupovna moć nam raste, pazi, a živimo u prosječno 143 četvorna metra. Više od 90% građana srednje dobi Hrvatske ima vlastitu nekretninu s više kvadrata nego, na primjer, Česi. Kupovna moć porasla je meni za 37 evra, a u Europi smanjena za 801 euro. Nevjerovatno, mislim, ali to statistika, znaš. Da. Znači, tu sad imaš 300.000 nezaposlenih, imaš umirovljenike, imaš ljude koji nemaju za biber, ali oni su u prosjeku, žao mi. Znaš, ako se gleda sad prosječno ovako, prosječno onako, evo, to su, dakle, mi smo država koja još... Ima neku kao budućnost, jel? Pa ne budućnost, nego i sadašnjost, o tom se i radi. Evo, mi smo sada lagano podaprali teme koje ćemo razložiti, malo objasniti, malo bolje, nešto docnije, a sada života imaš priliku popraviti se od jučer, od one drogeraške glazbe. Može, evo, ja molim režiju da pusti prvu stvar. Ali nemoj da je nema, odlična stvar, vidjet ćeš, vrhunska. Šta je to? Ne, čućeš. Sigurno nije droga. Ma nema droge, kako droge. Kako pravi, lijepo. Malo mi je sumnjivo to. Nije, ma kakvi, nema. Čekaj, da čujem. O, ljubavna pjesma. Što je ovo? Igla mu ispala. Prekidaj. Šta je ovo? Opet si stvar. Zašto se dere? Pa to je umjetnički... Dere se, jel mu majmuni leče ispred očiju ili je na teškim drogama? Želimir, to je umjetnički izračaj, razumiješ? Dere se ko životinje. Prema raspon 5 oktava, znaš, i on mora... Kako će on sad nekom dati do znanja da ima 5 oktava raspon? Aj, pusti još malo, nek što samo da čujemo. Ma daj, čovječe, bježi, nema. Hoćeš završiti kovi u Splitu? Ma, nema šansona. Da mi policija upadne u studio ovdje. Ma nema, ti nisi normalan. Ja ne želim... Nema u glazbi, Želimir, nema u glazbi... Ja, slušaj sad, slušaj. To je umjetnički izračaj. Šuti. Sad ćeš čuti koliko je na iglama. Gle, ubo se na iglu. Ma ništa od toga, skidaj Niša. Ti ćeš meni navlačiti policiju na vrat. Ne mogu vjerovati. Ti ćeš meni policiju na vrat navlačiti. Ne mogu vjerovati, ne mogu. Droga je zlo, života, droga je zlo. Ali moram priznati, Želimir, da si malo što se tiče, znači, glazbe, malo si mi onako krut, kako bi ti rekao, da. Malo si mi pa usko. Volim ja, pa ja isto volim i rock i da se mladi plešu i sve ja to volim, ja to razumijem. Pa da, ali šta pa ja sam bio mlad, isto, pa ima i lijepe rock glazbe. Koje? Ajde, evo, daj pustite moju ploču. Evo. Isto rock ludilo, ali normalno čovjek normalan. Ne viremo igle iz očiju. Ne mogu vjerovati. Stigla sama sa ljetom, prišla i rekla hello. Pogledi su nam govorili više od riječi. Ko da si zvijezda sa neba.
Apsolutno. Pa evo, to ti je, nije recimo, to rock, ali gledaj, nije to nego rock. šta je? To je pop. To je čisti pop. Pazi, ima harmonika i rock. Di si kad vidio u svijetu da je neko svirao harmoniku i rock? Jesam ra hip ima frajera, ali usno. Nema. Ima. Usno, ajde, usna može, ali Pa onda ova ručna... Ja ne mogu vjerati, jesi ti tvrd čovjek? Ja tvrd. Živojne ne želim imat posla sa policijom u vezi droge. Neće ti ništa policija, šta ti? Neće mi ništa kad te čuje... malo privedu, neće ti ništa. Kad čuje ovo drogerašenje po drugom programu. Pazi, to je stvar sve već stari rok. Više to je prošao rok trajanja. Da, ali ti ne bi slušao to da ti nisi sav na iglama. Ti bi slušao neku normalnu glazbu, neki magazin, nešto normalno, a ne kriči, dere se, vrišti. Znaš, jel vidio on ispred sebe, on tiranosaurus im njemu trče ispred lica koliko je drogirat. A nećemo sad o tome, više nema droge. Dakle, južnokorejska država odlučila, fino odite vi doma, lijepo i radite djecu. Dakle, kad ti to država naruči, to nije normalno. Pa gledaj, mi smo, koliko sam ja shvatio, u sličnoj situaciji što se tiče nataliteta. Pa dobro, evo vidiš, od stoljeća 4,5 miliona. To nije baš sad da se neko ubio od posla, jel? Od 7. stoljeća 4,5 miliona, dok su druge države, narodi, od 7. stoljeća do danas napravili po 20 miliona. Mi 4,5 miliona. Da. Dobro, ima nešto od dijaspore. Dobro, da, ali hoću reći, i drugi su malo pripomogli, narodi oko nas, to je prvo. A drugo, hrvatski čovjek je uvijek bio stisnut nekim neprijateljima, nekim, Tatari, Huni, Avari. Da, mi smo u stvari više pa Aleksandar, ratnici Saša Makedonski. Da, više smo ratnici nego ljubavnici, jel? I uvijek je neko smetao. Znaš, ti tamo ideš praviti malog Hrvata, 725. recimo. Kad? Evo, Tatari i mamari dolaze i naravno uvijek neko zatrubi. Ali vidiš, isto bi trebalo možda država dati nekakav mora država poticaj. Tu. Ovaj Milivojević, kako se zove? Milanković. Milanković, da. Sigurno. Ja mislim da je. Naš... skoro sam rekao sekretar, znači nije krv voda. Naš ministar zdravlja, to treba reći, izvolite. Nema, brate, treba poticaj. Izvoli, radi, dijete, ja te gledam. Poticaj, ja te gledam, ti radiš. Za svako dijete daj neki poticaj, daj mi nešto, daj mi 100 evra. Daj mi 100 evra za dijete. Da ti ne bi dao. Pa evo, ko je to pričao u Norveškoj ili u Finskoj, žena rodi, dobije, evo, gospođo, ispred firme, ispred države, evo vam 5.000 evra, nek se nađe. Da, najbolje. Pa da. Evo, recimo, ljudi ne iskorištavaju nepogode vremenske. Sad za vrijeme poplave. Znaš li ti koliko se malo djece na šta ćeš, kućaš? Pogacat po vodi bez veze. Fino, poplava, nestane struje. Da. Udri radi djecu. U Dubrovniku se moglo napraviti 5.000 djece dok nije bilo struje. Baš me zanima da li će se to osjetiti. Oće, mislim oće. Pazi, ti sjediš samo u sobi sa ženom, nema struje, nema televizije, gledaš okolo, gledaš. Znaš, nema šta više priča sa ženom. Sve si ispričao. 20 godina u braku, šta da kažeš? Sve si pričao, slago, nakitio, nema šta nisi rekao. Da. Šta ćeš ti to novo reći ženi? Ništa. Normalno sjedite, gledate okolo malo, znaš. A onda ti uzdahne, što je vrućo. Recimo, naložio si jako. Pa mislim, i šta ćeš? Sve te navodi. Pazi, prirodne katastrofe nisu zlo samo po sebi. Nego, znaš, to kao da priroda kaže, ajde malo dajte ljudi, gledati televiziju i te serije. Mora biti, da. Ne sad umjetna oplodnja. Znači, neće niko ni leći u krevet sa ženom, nego daj ti mene umjetno oplodi, pa ja idem kući. Pa mislim, Ali to su i muškarci krivi, znaš, postali su onako, šmizle, nikakvi. Ko će ti da mu praviš dijete? Da bi ti nekom dao da ti napravi dijete? Normalno da ne bi. Pravljenje djece nije tehnička stvar. Tu se hoće emocija, tu hoće se... Jasno. Hoće se i pristup. Utuširan. Bor su utuširan. Naravno. Malo... Podapereš se. Podapran, barem podapran. Na 4 mjesta. Podapereš se lijepo, pa Pino Silvestre. Pa onda Pino uđeš u spavaću sobu, malo... Šlafrok, onaj lijepi, odfrotira šlafrok. Odfrotira, da, onaj iz bolnice, onaj svjetlo plavi, isprani. Tamo iz psihijatrije, on ima najljepši. Ili recimo,
Ili ne trebaš tako, možeš odmah dati do znanja ženi šta hoćeš. U boksericama. Ma koje bokserice? One bijele, frotivne, sa onom gumom debelom oko pasa. Znaš, kod imaš ali pukla ti guma, pa imaš i do 3-4 čura. Ganglijska čura. Žena malo razrezala, daš, rub i zavezu gumu, ili još u dobre, daš. A urezala samo se. Guma pukla, daš. A gaći još kod ove... Dobro, par mjesta su stanjile se jako, znaš, ali dobro, ne, to od silnog rabljenja. I ja volim one frotirne bijele, sa gumetina, ko šlauf od fapa. I imaju prorez, onaj, znaš, naprijed. Za izać. Piše exit. Ne. Ali to nisam nikad shvatio zašto, čem taj prorez služi. A ima lažnjaka, znaš to? Ja kupio par pari. Gledam, nema, uopće nije, znaš, ili tvornička greška, ili neko namjerno zašao. Nije to lažnjak, možda neko namjerno. Ne možeš naći. Nije to lažnjak moj života, nego imaš problema s traženjem. Ti uvijek moraš unapred na WC, ali dok ti to nađeš... Ne, hoću reći, i onda fine i potkošuljica, ona čazban trans, isti materijal. Bijela, ali malo duža, jer se ona jako voli podizati, znaš, od trbuha. Da, šta ti, nema, ja volim, ja kupim uvijek 2 broja veće potkošulju, znaš, da mi križa ne na zebu. Ja ne mogu vjerat koja seljačina. I čarape, ali obligatno čarape. Obavezno. Ja bez čarapa, vjeruj ti meni život. Ja u sred ljeta imam tenisice i one debele čarape. Ne, ali za leć. A i za leć isto, da. Za vođenje ljubavi. Obavezno samo u čarapama. Zapne mi nokat negdje. Pukne mi nokat i onda... Da, i onda podjereš bez veze posteljinu. Nešto. Ja jedanput madrac poderu, znaš, odrezao nokat, ali nisam imao škare, znaš. Kad sam zapeo za madrac, znaš šta, užas, skup madrac, znaš, nije voda sjeftin. Tako da više skidam čarape baš iz tih tehničkih razloga. Ali čarape, ali ne friške, ili one kidaju se s nogu. Ja volim čarape kad su 2-3 dana se služe, onda se zaljepe za malo prodru u tkivo dole, znaš. Da, zarastu. Da, zarastu malo i onda su najbolji. I sat. Bez sata ne pristupam ženi. Obavezno sat. Ja kad skidam sat, ko da sam gol. Što ti? Ne to, nego uvijek ja pogledam na sat, znaš, nemam ja vremena predugo tu brljaviti. Minuta i doviđenja, znaš. I to sa oblačenjem slažem, minuta. Jel mogu propustiti nešto na televiziji? Šta ti čovječe? Počme nešto, znaš, Dolina sunca. Imaš ti televizor u sobi, spavčaj? Imam, ali manji. Manji, da. 72 sam ti imao. Onda, evo kako su laki na obraću američki policajci, dakle, ljudi se grudaju i neko pogodio Hamera par puta i kaže, Američanin izvuko pištolj u sred bijela dana na 200 ljudi. I to neko snimio, jel? Je, snimili su, možete pogledati na portalima. Šta ćemo sa topničkim dnevnicima? Ja više nisam dovoljno pametan. Mi kumimo i molimo od kad smo krenuli sa misijom, ljudi dajte napišite, jer postoje ljudi koji su bili uz topove, znaš ono, i onda po sjećanju. Snađemo se svi zajedno na ručku negdje. Na ručku. Normalno, brate. Kad si opalio? Napraviš oko 4 sam opalio. Pa da. Napraviš kružok i ajmo sad. I to govorimo u pero nekom, da odmah piše. Stenografu uzmemo, stenografkinju i odmah. Da, odmah vodi skript žena i napišemo. Mislim, onda, evo, veselje, dakle, devizne pričuve su više od plana 10,1 milijardi eura. To me mogu ti reći da me to veseli. Eto viš, znači nije sad država gotova. Imamo mi pričuve, ali one se ne diraju bez veze. Normalno, zato se zovu pričuve, jel? Da. Pričuvaj mi to, rekao je neko. Da. Dok ja ne dođem. I normalno i naš HNB, dakle, sa Orhatinskim na čelu, ali tip je odličan. Da, nema kod njega muljanja, znači, točno zna kako se to radi i on je pričuvao 10 milijardi. On je od početka guvernera, jel? Da, pa ko će drugi biti? Ko? Čubanković. Dakle, evo imamo i tu teški debakl, dakle, nekakvih tamo dublinskih svećenika. Ne inzistiramo na tome, nego znate, ako si pozvan, jer pazi, svećenici i liječnici to su pozivi, a ovo sve drugo su zanimanja. Znači, ako si pozvan propovijedati o svijetlu, o nadi, o dobroti, onda u stvari se ispada si pedofilčina. Da. Mislim, pedofil Collins. To je totalni debakl. Tako je ružna,
Inače se to malo, znaš, opet će, ja mislim, na vratima nekakve osvanut načrtanije. Znaš, treba opet malo nešto reformirati, jer ovo više nije normalno. Ozbiljno. Gdje su se uvukli sve, to je nevjerovatno. Jer zlo je najuspješnije kad ima masku dobrog. Onda je najuspješnije, a to se ne smije dozvoliti. Niskozemci blokiraju, u Splitu osuđeno 11 dilera, priznali dilanje, pa im dobili 46,5 godina. Ha, šta ti kažeš? Šta su tražili, to su i dobili. Da, baš dila drogu. A ti jedeš drogu, a? Ne, lijepo reci, pa šta kako drogu, želim mi nemoj. Jesi ikad probao drogu? Nikad u životu. Jaj. A kako su to rupice na rukama? Koje rupice? Pa to mi je Osip. To mi je Osip. Osip? Imam, a zašto uvijek nosiš dug? Imam eksces na tijelu. Zašto uvijek nosiš dug rukav? Ja te vidim na plaži, ti u dugu rukav. Imam, Alevića sam sunce. Aha, imaš na sve ovo. Ja sam ti rekao, po ljetu, i tenisice, sve isto koji po zimi, samo kratke hlače. Samo hlače, po nogama ne dobijem nikakve ekscese. Ne znam. Po nogu nemam nikakvih ekscesa, a po rukama, znaš, sunce me opali. Da je to tu kod lakta. Da. I to me preplašuju prijatelji iz Australije, došli, veli da oni... A da ti sa mnom prosjećeš do rebra. do rebarca. Da, imam malo do grudena da odemo na kavu. Može? Ok, evo, mi idemo do grudena i do Sakomana, ja i Života malo prošećemo, popijemo kafu s ljudima. Ubijemo kavu s ljudima. Slušajte nas i sutra, točno u 13:00, Peronov dnevnik, hrvatski program drugog. Hrvatski radio drugi program. Nikako da izgovorim. Komplicirano je. Teško je reći. Teško je reći. To. A šta kažeš na stvari? Šta, da malo mi je pretužna. Za kraj. Znaš, za kraj bi trebalo biti nešto veselo. Možda da pustimo onu moju stvar. Šuti kad čovjek pjeva. Jedan dan opet si plakala, po glasu čujem to. Pitam se što to nosiš ti u srcu svom, dok ležiš tu na ramenu mom, poput zvijezde sja, suza